spremni smo za let. Jezivi i strašni, krećemo u svijet. Pjes naš je krevet i zabava ples. A kad sunce zađe, krećemo u let. Sunčeva svjetlost školi nam, al zato noć je nama dan. Strašna je fora, biti vampir, čudo je letjet kroz noć. Strašna je fora, biti vampir, bolje bježi od nas. Potraži spas, potraži spas, potraži spas, potraži spas. Moram ići na WC. Jesmo li stigli više, Oskare? Nismo još. Ubit će nas ova kiša. Čak mi se i stoker čini kao da je izgubio volju. Možda bi vam ovo bilo malo previše za prvo putovanje, zar ne? Pa, gospođo Kriptina, mi... Umorni ste, zar ne? Da vidimo gdje smo. Jedno od mojih najdražih mjesta. Ok, krilaši moji, slušajte me. Slijedite me, spustit ćemo se dolje i napraviti pauzu. Iako je lijepo ovdje, ne smijemo se puno zadržavati. Uskoro će svanuti. Gospođo Kriptina, zorometar mi pokazuje da imamo više od sat vremena do svanuća. Tvoj što? Moj zorometar. Programiran je tako da me upozori kada sviće zora svakoga dana sljedećih nekoliko stoljeća. Jesi li siguran? Da, stavio sam unutra podatke o svanuću i padanju mraka za sljedećih nekoliko tisuća godina. Garantiram vam da je potpuno točan. Pa, okej. U ime znanosti poštovat ćemo tvoj uređaj. Odmorit ćemo se na 45 minuta prije povratka u dvorac. Što to radiš? Zar ne znaš da su gropsko blato i svježe bube najbolji tretman za svježi ten nas vampira? Molim te, Oskare, namaži me po cijelom licu. I da, zar ovdje ne živi tvoja prijateljica Sunčanica? Reci mi. Oprosti, malo sam fulao. Zašto te ljudi uopće baš toliko fasciniraju? Teško je za objasniti. Tako su različiti, tako divni, puni neke... Krvi? živosti. Ista stvar. Slušaj, Oskare, ja sam ti prijateljica i napravit ću sve za tebe. Ali ako te ikada uhvatim da... Sunce! Sunce! Trebala sam vjerovati svom instinktu. Djeco, pretvorite se u leteća stvorenja. Požurite! Požurite! Ne, to nije moguće. Sunce se još nije trebalo pojaviti. Nema vremena za to, liči. Moramo stići doma prije nego što se pretvorimo u pećini roštilj. Idemo u dvorac, odmah. Čekaj malo. Klot! Gdje je Klot? O ne, ostavili smo ga. Klot! Klot, gdje si? Sunce stiže! Klot, probudi se! Što radiš? Hajde, pretvori se! Moramo letjeti! Ne mogu, Oskare. Preumoran sam. Ti idi. Ja ću kasnije doći. Ne, moramo ići sada! Sunce će se uskoro pojaviti. Moramo požuriti i naći neko sigurno mjesto. Da li se igramo
skrivača? Da, igramo se skrivača sa suncem. Nemoj da te nađe, okej? Tu ćemo se sakriti. Pronašlo me. Sad se ti skrivaš. Klot! Okej, ovo neće ići. Okej, izgleda da ne postoji drugi izbor. Idemo. Ako se ne sakrijemo od sunca, završit ćemo kao Ashley. Ja mislim da je Ashley baš lijepa, Oskare. Sunčicina kuća. Idemo. Drž se, Klot. Još malo pa smo tamo. To je bilo preblizu. Hej, idemo opet. Možda kasnije. Sad moram... Napokon sunčani dan. Bog! Oskare, dobio si preslatkog prijatelja. Evo me odmah. Ne, hoću reći, mali Klot ovdje, on izgori brzo na suncu i... Pretvorim se u pepeo. Hoće reći da mu koža postane pepeljasta. Pa, uđite onda unutra. Da, to bi bilo super. Ali nemate kojim slučajem tihu sobu, zar ne? I mračnu? Jedino mi podrum pada na pamet, ali tko bi tamo htio biti? Odlično! Opa, okej, vrata su iza ugla. Nađemo se tamo. Obožavam miris češnjaka ujutro. Miriše na pobjedu! Hej, gdje je Oskar? Bio je s tobom kad sam ga zadnji put vidio. Kao i obično. I maleni Klot! A gdje je on? Oskar? Klot? Ajme meni. Ostavila sam ih vani na strašnom suncu. Klot, nasloni se na zid kuće, okej? Na svojim prstićima. Igramo se šuljenja. Da, moramo biti jako oprezni. Sad, prva stvar koju napraviš je došuljaš se do vrata. Au! Nisam imala pojma da si tako nespretan, Oskare. Sunčice, ovo je Klot. Klot, ovo je Sunčica. O? Miriše češnjačić, uništi vam piće sa malo češnjaka, kao moj djevaka. Da, uništi vam piće sa malo češnjaka. I stave ravno u vatru. O! Tko bi to mogao biti u ovo doba? Ne možemo dugo, zbog škole. No, taj čudni dječak Oskar. Doveo još jednog malog. Maleni vampirčić u mom podrumu? Danas će biti super dan za mene, profesora Paulusa Polidorija. Šćepaću ne jednog, već 2 vampira i imati dvostruki dokaz. Ovo je grozno. 2 učenika vani na suncu pod mojim nadzorom. Brzo, najveća tuba s faktorom 60. Za sve sam ja kriv, ali sve je išlo glatko. Što je pošlo po zlu? Da obavistim grofa. Ne, oni su moja odgovornost. Ja ću ih pronaći i vratiti natrag. Ako ću imati toliko vremena. Da barem znam gdje da ih tražim. Gospođo Kriptina, groblje na kojem smo se odmarali, pa nije daleko od Polidorijeve kuće. Što ako ih je on prvi našao? Nikada! Gledaj, sigurno je jako gladan. Da mu nešto donesem. Ne, stvarno neće biti potrebno. Moramo stvarno sada... češnjak! Zbilja moramo ići van. Čekaj, nisi li rekao... Nije važno što sam rekao. Čovječe, prvo ne želiš ići van, onda ne možeš čekati. O ne, sunce!
Brzo, Klot, namaži se blatom. Oskare, što se događa? Spotaknuo sam se, oprosti, sunce mi je pičilo u oči. Ne brini se, Sunčice, ja ću ti pomoći. Žao mi je, Sunčice, ali stvarno moramo ići. Ajde, Klot. Djede, što ti tu radiš? Ništa na vampire. Ne, volio si me! Djede, to nisu vampiri, to su moji prijatelji. Krema za sunčanje. Djede! Transformirajte se. Moramo požuriti u dvorac. Ništa ne vidim. Šteta, draga moja, baš šteta što nećeš vidjeti vampire o kojima sam govorio. Uvijek sam znala da je pravi prasac. Dođite, blatnjavci moji. Nećete mi pobjeći, dočepat ću se ja vas. Evo ih! Napokon! Liči, trebao bi provjeriti svoju opremu. Oskare, jako mi je žao. Zaboravio sam provjeriti koncept dnevnog vremena. A da, tako je. Danas se sat pomiče unaprijed. Dragi Oskare, ne samo da si skoro postao Ashley brat blizanac, nego ćeš još i spavati sat vremena kraće. Strašna je fora, biti vampir, čudo je letjet kroz noć. Strašna je fora, biti vampir, bolje bježi od nas. Potraži spava